Bir alım aytkan eken, dünyanın bir nersesine dağı kaygırganга layık emes degen eкен. Kaygırganга bir gana layıktуу nerse bu dünyada dinine kemçildik olsa, uşuga kaygırsan bolot. Uşu layıktуу. Dinine kemçildik kelip atsa, Allah menen baylanışın alsırap kalsa, uşuga kaygırsa bolot. Kalgan dünyadagi bir nersege de kaygırganга layık emes degen. Hurmatly tuğanдар, Allah subhanahu wa ta'ala sınoo dünya kılıp jaratıp, tübölüktü ahiretteki beyiştin tübölüktü nimetine, je dozoktun tübölüktü azabına mına dünya çeçet. Uşu Allah Ta'ala bergen jaşoobuz kандай ötkөрөбүз uşu çeçet. Uşuga karap, uşunun negizinde Allah Ta'ala bizge mamile kılar. Sana emne belek berilebi, sıylık berilebi, je korduk azap berilebi. Mına jaşoo. Ошон үчүн бул кайра кайтып келбей турган жашообуз, кайра кайтып келбей турган жаштыгыбыз, кайра кайтып келбей турган өмүрүбүздү ар бир минутасын өзүбүздүн пайдабызга, ахиретибизди курганга, ахиретибизди оңдогонго, Аллага жакындаганга, Алланын сүйкүмдүүсү бендеси болгонго, Алла бизден талап кылган эле ошол.